Predstavnici vlade i nadležnih institucija obišli su radove u koritu Morače gdje se gradi pješčana brana koja bi trebalo da bude završena sredinom mjeseca. Ovaj eksperiment predstavlja početak sanacije ovog područja koje je decenijama bilo na meti nelegalnih eksploatatora šljunka, što je, kažu nadležni, dovelo do pada izdašnosti na vodoizvorištu Bolje Sestre kojim se snabdijeva Crnogorsko primorje. Osnovni smisao ovog sada projekta jeste da se digne nivo korita rijeke Morače, a sami tim imat ćemo podizanje podzemnih voda i onda ćemo osnažiti naučne pretpostavke, odnosno ono što je nauka rekla, da je upravo devastacija korita rijeke Morače izazvala pad izvorišta Bolje Sestre. Ono što se planira posle izgradnje ove brane, da se radi nekoliko kaskadnih, a to je da se radi sanacija korita rijeke Morače. Dovoljno je reći da smo imali 250 litara u sekundi, sada imamo 950, očekujemo da to bude i više. Ja očekujem sudske presude koje će da targetiraju firme, da plate štetu državi Crnoj Gori. Već kad pravimo obalu utvrdu, da na toj obalu utvrdi imamo i šetalište, biciklističke staze i da se konačno ovaj prostor vrati građanima, a ne da bude samo bankomat za nelegalne eksploatatore.